Жатва закончена на задружних поврхносцев на 2200 и у приватним секторе на 28 000 hektároch, takže od plánovaných 31 000 nezašate ostalo len kolo 200 hektári u Jamenice, žem ešte všejne vysušena od prešloročného vylivu i dohanu na kolo 400 hektároch. Merkantilna kukurica na 15 500, kukurica za našenje na 180 hektari, soja zašata na 11 500, slunečnik na 1230, cukrova cvikla na 850, a dohan na 200 od plánovaných 600 hektároch. Drugi povrchnosci zašati pod željenjavu i zos po karmu za statok. Na jutre u Šize bude otrimani turnir u šahu ramikov sportskih baviskov Jašabakov. Ponješka za turnir še prijavili ekipi zos Đurđova, Verbasu, Bitiću i Šidu. Počatok turnira u Ruskim dome na 10 hodin.